delu nastupa gledate osnovna sredstva tehnike i njihove varijante i kombinacije. To su tehnike iz raznih borilačkih sportova, a prikazat će vam i tehnike hvatova, poluga, bacanja i tako dalje. Bravo! Bravo, ajde. U nastavku ove vežbe vidjet ćete i najsloženije situacije i nivo primjene ovih sredstava u situacijama preventivnog napada, presretanja ili odbrane. Bravo! Judo i kido i karate. Bravo! Judo našao tu. Idu u školu, vidi što je djevojka. Nisam koja rade, svih napadu Dakle, evo posle naklona, ovu postavku osim naklonu